मोगाच्या भावा भयणीनो, दर एक व्यापारी ओ कॉलेजचो इस्कॉलाचो मुख्याध्यापक प्रिंसिपल वर्स सोंपता एके वर्साची एके भाशेन तपासणी करता. एक व्यापारी आपल्या उद्देकान बसून धंदो कसो वाडला व कितलो फायदो जाला हाची तपासणी करता. तशेंच इस्कॉलांनी ह्या वर्सा कितें कितें घडलें, बरें घडलें, वायट घडलें ती तपासणी करता. कित्याक फुडल्या वर्सा जर चुको केल्यात ते सुदारूंक आनी चड फायदो मेळोवंक एक व्यापारी तपासणी करता. ललच आमकां सांगता की जर आमचें जिवीत खुशाल बरी जावंक जाय, वाडोवंक जाय, मोग वाडोवंक जाय, तर आमी 2 दिसा सांजेच्या वेळार न्हिदचे आदीं एक खास मागणें करूंक जाय. एक्झामिनेशन ऑफ कॉन्शियसनस, अंतस्करणाची तपासणी, हे खास मागणें आहा. तर आमी 2 दिसा 10 मिनटां ताका लागतात केल्यार आमची जिवीत बदलतली आनी आमची पातकां उणी जातली. आमी एक भाशेन खुशाल बरें जिवीत आमकां सारूंक येतलें. ताका 5 पावलां आहात, 5 स्टेप्स फॉर द एग्जामीन. पयलें पावल म्हणजे ग्रॅटिट्यूड, देवाक दिनवासूक. आनी हे मागणें करूंक हिंगा सांगता एक आमी दिमी घालून करूंक येता वा बसून करूंक येता, पूण एक खास शांत जाग्यार सगलो आखो दिसाचो वार सोंपल्यावर, जेवण जाल्यावर मागीर एक कर म्हणटा. दिमी घालून ओ आपल्या खाटीचेर ओ कोला बसून हे मागणें करूंक म्हणटा. पयलें पावल म्हणजे दिनवासणी, देवाक दिनवास. ग्रॅटिट्यूड टू गॉड फॉर ऑल इज हॅपन कोर्स ऑफ द डे. जें घडलां दिसाक, आनी सो रात 5:30 उठलोलो आनी आतां 10 न्हिदोंक वयता, एक वेळार कितें घडलें तेचे तपासणी करूंक म्हणटा आनी देवाक दिनवासणी म्हणटा. कित्याक देवान आमकां एक खास दीस दिला आनी हें करूंक आमकां गरज आसा पवित्र आत्म्याची. तर दुसरें पावल म्हणजे आस्किंग फॉर गॉड्स स्पिरीट. कित्याक जाय, कितें जाल्यार आमी कितें तरी आमी लिपोवंक शकता, पूण हो पवित्र आत्मा आमकां उजवाड घालता, उजवाड दिता. एक दिसाची एक वराची तपासणी करून आनी जें बरें घडलां जेन्ना आमी देवाक अनुभवला दिनवासूक. सो पयलें पावल ग्रॅटिट्यूड, दुसरें पावल आस्किंग फॉर गॉड स्पिरीट आनी तिसरें पावल म्हणजे पवित्र आत्म्याच्या आदारान जी आमी चुको केल्यात, पातकां केल्यात, ल्हान व्हड, ती वळखूंक जायत पड आमकां दुसऱ्याक आदार दिवंक येतालो, आमी दिवंक ना, तें एक उणेपण पातक. सो तिसरें पावल म्हणजे रिव्यू द होल डे अँड सी वे आय हॅव ऑफेंडेड गॉड अँड अदर्स. चवथें पावल म्हणजे आस्किंग गॉड्स फॉरगिवनेस, देवाचें बोगसणें मागूंक. जर म्हाका दिसान इतली पातकां केल्यान, ल्हान केलें, व्हड केलें, कोणाक आदार दिवंक ना, देवाचें बोगसणें मागप. आनी 5वें पावल, 5th स्टेप, प्लॅन फॉर द नेक्स्ट डे. दुसऱ्या दिसाक कशें तरेन आमी पातकां केल्यां ती उणो करतलो, बंद करतलो. आनी अशें मागणें केल्यार नाक म्हणटा हें खरें. आमची जिविताची बदलून जातली. आमचो पवित्र आत्मा जो आमच्या हातान आसा तो आमकां आदार दितलो खुशाल बरी जिवीत सारूंक. हें खास मागणें करूंक चड वेळ लागना, जाय 10 मिनटो वा 15 मिनटो, जोणाक लेक्चर आसा तें. पूण 2 दिसां केल्यार आमचें जिवीत बदलतलें. आज खास आमी ह्या विशयाचो नियाळ करतना आज देवाक भास दिवया. 2 दिसा न्हिदच्या आदीं ही आमी मागणी करूंक. पावलां मनान दवरात. ग्रॅटिट्यूड, दुसरें पावल आस्किंग फॉर गॉड स्पिरीट, तिसरें पावल एक्झामिनेशन, चवथें पावल आस्किंग गॉड्स फॉरगिवनेस आनी 5वें पावल प्लॅन फॉर द नेक्स्ट डे. थोडो वेळ शांत रावन आमी ह्या विशयाचेर नियाळ करुया.